Planowane, že by u tej prostoriji medicinski robotníky pomáhali decom so spomnutým syndromom, že by še zvykli na osnovni medicinski prepatrunki, poneže pri njih ljekarski proceduri i intervenciji najčastejše vyvolujú anksioznosť. Budeme ih učić o čascoh cela, o tim jak še manifestuje bolj, a dame im i instrumenti do rukoh, že by sme im ukazali, že to nič nie opasne i že to coška, co im tu pomohne. Naučíme ih i na pahih, ktorí snuju u ljekarskih ordinacijoh, na gel za ultrazvuk, jak i EKG aparat. Cilj upoznavanja so zbontonom u ordinaciji prez vežbi i edukativni materijali opuščiť djeci i zljepšać komunikaciju među doktorom i pacijentom. U medicinskej hiži hodni volontirać školjare Novosadske medicinske školi, studenti medicini i defektologiji, jak i šitski zanjati u zdravstve. Projekt finansuje mobilni operator VIP Mobile, a popri Novoho Sadu medicinsku hižu toho tipa bi mali dostac i Beograd, Niš i Kragujevac.